बक बको बाका बको बको विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्यं नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पते पातु माम् हम्मेवास्मेवाग्रेणान्यते सदसत्परं पश्चादं यदे तज्जयो सुते सोऽस्मृते यत्मे प्रवेद नाप्रदेयेतात्मनि तद्विदातात्मनो मायं यथा वातो यथात्म तथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचनेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तपातेषु न ते स्वामी तावदेव जिज्ञासतो जिज्ञासुनात्मनं नैवेद्येकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम मुरलीधराय नमः गोविंदराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमामि वत्सवासलं कृपालशैल कोमलं भजामुते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदं निकाम श्याम सुन्दरं भवं भुनातु मन्दरं प्रफुल्ल कन्यलोचनं मदादिदोषमोचनम्। ओम रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः भद्राय सहिताय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वीरभद्र जी का ध्यान करिए। ओम भद्रं कर्णेभिर्याम देवा भद्रं पश्येमाजभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तवागं ततनो विद्युद्देवं दुर्गं विरुद्राय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। माता